Uhlale lo 2 days la wena uthi ubaba udokotela uyabiza wakwalibona nemiliyoni. Nginemize u8 ngizofunda umqondo wena. Nginama flat awu2 yini ama flat ayithi ngiqashe kona awami angiqashesile awami yonke lemizi akekho umuntu oyintandane ohlala khona nginazi ishosha mina imizi yami engisho ukuthi emese kubiza imiliyoni thina singakubizi yini imoto eziku15 iA5 imali njengoba sakhuluma kanje Nissan X-Trail 2022 model it's 850,000 uma sikhuluma ngemiliyoni asikhulumi ngento challenge ama Porsche A2 oqesha ngathi ama Porsche asiqhubeke asiqhubeke uma usakwazi ukuthatha u100,000 unikeze umsebenzi hayi lona nina niyababoleka nize nixabane nifunana ngeenkabi umupha yabo umupha nje ukuthi uyamupha yabo umupha ukuthi uyamupha umnakwethu esigane nawe uthe kade ngibuza imoto yakhe iqeda nini ukukhokha wangitshela ngasenathatha imali ngathi ngihamba uyikhokha umkilomali ngoba angithukile ngemali engisho ukuthi ke hayi bafethu nize nibone ukuthi ezinye izingane siphelezele zona kulomhlaba lensizi yachaza ngaza kwethu ukuthi ke inemize u8 nama-flat awu2 phakathi nemoto ezo15 imoto ezohlobo laphana olubizayo laphana olubiza ke imali eshisiwe imoto zamamiliyoni njengoba ichaza ngeke kwethu ke nawe uyabona ukuthi engathi sikhona isidingo sokuthi uthathe lento sofika nini laphana kuba-miliyoni nje ngoba nje sisahlula nje ukuhlanganisa nje imadlana etheni ngaza kwethu kodwa ngikho lapho ke nje ebekudaba engize ngalo udaba uthinta ubaba udokotela ukuthi ke laphana use-achieve elikhulu laphana empilweni yakhe mangabe zichazela ukuthi ke yena kuningi anakho laphana kunenye ivideo la kade kuchaza khona ukuthi ke owakhe umshana akaqhupha imatroli owakhe umshana akasokoli laphana umshana wakhe udrive imoto lapha lohlobo elibizayo ubulala ingane udla izingane lapha achazela insizwa owabo udokotela ngaza ukuthi mhlawumbe kuthina kwakho ukuphala ngalolu daba ake sibele hlala comment section ungitshela kabanzi ukuthi uthini lwakho ngalolu daba from mina sibone ingane zakwethu ke sengiphuma nje la kodwa ngiyathembisa uyabuya funa ezinye izindaba ezilandelayo ku video elandelayo kwakho subscribe niphatha kahle nibona usuku lumnandi ngithanda khona.